دم باش تماشاوان هف ببینه آرکی از ریزان عثمان از خلاق نه جه هف ببینه آرکی جواره پیشکش بکم مجاره خلاقا ما او و جاری او کو کارو خباتو چالاکین انا کسی لأوروپا بگشتی و بتایبتی لباجار برلینه میوان مجاره مجی مامستا حسین محمد اندام دسته راوشکاریا پده کسی و اندام انجمن خوجهی انا کسی لباجار برلینه مامستا دم باش سلام ورز اشترى مشاغان هجارة يقول ارك تي في تماشمان هجا ارك تي في ما مستا حسين اميج في برسيري دس بكن جلو هون واكو انا كسي كارو خباطا و لاوروبا بگشتي چاويا هون چي كاري دكنا لاوروبا چي كارو خباطا والاوروبا هي دمان هذا براستي وكاغو ممثلية أوروبايا أنا كسي هاتي دامزراندن حتى وكانها بقلق كارو برا رابوا وأم تكارن بيجن يعني وظيفكش وظيفة نونرتيا أوروبايا جو كاربي دنج ملته ما بجهني دوائر فرمي ي دولة أوروبية تايبت وتكاربي دنج ملته ما بجه رايا قشتي يا أوروبي جبوي في كيجي جلك چالاكي وخوابيشندان و چه دبن سرانسري أوروبا از دخوازم هناك چالاكي براستي چالاكي جلكت وقتی گو ام بكبنا بحث وادا براستي ام نكارن ده ساعات دا بين زمان لانه بله ما مستمينا چه چالاكي و مينا چنه اون چه کاری دکن مثلا چالاكي تديت اوشي رنگكي سلميه گو ام دنگه خود گهنا رايا گشتي يا اوروبي و رايا فرميجي يا اوروبي ام كارن بيجن گلك چالاكي گو چه بوين تايبت البروكسل گلك چه بونا ده همبري البيشيا برلمان اوروبي گو جهه بريارة سياسي يا اوروبا يا و دوا خوا پیشندانا جی دنگی ملت خوا دنگی ملت خوا مگهان دیوانا کی دریا مذاکرات دا دریا وینا دا دریا شعارات دا گو ام دهلدن و ام دخوازن وی دنگی گول ولات خوا و ملت خوا بگهنا دوائر جهه بريارة سياسي لسر اوروبا ما مستحسن غير كربكا بله بردام به غيري ويجي براستي وقتي جو مفاوضات دانو ساندن جنيف يجي هاتنا دست بكرين بچند جارا انا كسي قريبو دركبي بيشيا ويجي مفاوضات جو مفاوضات هفديتن لي شيد بون جو دنگي خبگينه وانا كي انه امشي ملتكن وملتك مظلوم وجو امشي دنگی خوابک هنا وانا که اینو امجی ببنا جزء اکجوی چاره سریا گو مفاوضات یان هفدیتن سر چه دبن از کارم کرم که کلیزان نامه و وکو انا کسی یکو هندگی هنا جواکا ناف دولتی و یکیتیا اوروپا چیه او نامه؟ نامه ما گو ام دگهینا دوائر فرمی اوروپی براستي أوا إنه أم ملتكن سر عردا خنا جرك ما فكي مجي دفي سوريا بيشاروج دهبي جو أم فينا مدجهنا وانا كي إنه لما خدي دركبن لفي ملتي خدي دركبن أم ملت ظلم متعداري جلك إلتي وجلك بن يعني بن هاتيا برشقاندن بن شعفكرين أم فينا مي براستي تايبت فينا مدجهنا وانا كي باشا ما مستا حسين هون چالاکی و تنه خواه پیشاندانن یان هون چه چالاکی دیدی که نجبلی خواه پیشاندانه و که انا کسی لسر آستی دیپلماسی لسر آستی یعنی استراتیجی و چل پیشیا و هیا براستی وکا برينا هاجي مقوتي انو ام سرد الياغا ام كاردكن وكا انا كسي نونرتيا اوروبا وشوكا خوجهي هر ولاتك يجي
آلیک جی دواره فرمینا پارلمان آلمانینا پارتیان آلمانینا گو امتکارن و ام جار ناخد گلک جاراجی محاقهان دیوانا کی و مخواهان دی وزارت خارجیه آلمانی جی و گلک جارامتی دا چونا مادر دی ملت خواه جوارا گوتیه و تایبتشی او تعدا گل ملت ما تکرن چه بری نهاج رژیم سوریه و چه نها سلطه پیاده یاگو تعدی و بنچاف زوردستی لملت ما دکی آلی دی وجی ام وکا چالاکی الدار دخن او چالاکی جی گلک جوانان که ما پیشیا گلک سفارتی دولتی خودی هیز او سفارتی دولتی گو دکارن تأثير أول بريارة والقرار هيا لهندروي سوريا شوي في كيجي ما قالك شالاكي ما الدار خستنا لسر مستوى أوروبا حمو كيجي وتايبتشي البرليني أزبيشم كارم هناك ميناك أبيشم مل همبري سفارتا أمريكي قالك جارا ما تشيكريا لأنه أمد بينين قو أمريكي دولتك مظنة دولتك خوتي هيزة دولتك جو بريار دمطبخا ويا سياسي دتينا تشيكرن جبوي في كيجي بهتري وينا كأم دشنا بيشا سفارتا أمريكي بري نهاجي ملهم بري سفارتا تركي خو بيشندانك براستي قرس وقالكي غوري بوليس اجمال هاتو قوتن زيدي 3000 كس تيدا بشدار بون وقتی گو ترکا ایریشی سر عفرینه کر غیری وشی ما ام تکلیه دیپلماسی تجوا کنه هم دایق یا کرن ام هول ددن و پارلمانی آرژی و گلک پارلمانی جی گلک جارا جوانا که هاتنا سر مگرافونی خواپشندان ما اشتغلینا و درد ملت کرد واجی خواستیه بگهنا رای گشتیه آلمانی. ما مستا حسین قبول کرنا و وکو انا کسید جواکا اوروپی ده چه آستی ده هون چه رنگی دنافا جواکا اوروپی ده تی قبول کرن از باور دکم انا کسی تی قبول کرن دوائر فرمی ده رسمی ده سیاست اوروپی ده و از کارم که میناکشی بیجم بلکی جهه نونرتیا اگنا کسی البرلینه بلکی جنها و 200 متری نزیکی منه وتيدا يعني خباتش دبي سر مستوى سياسي غيري ولوجي جهداني براستي قام دشنا وزارة خارجية ألماني از كان بيجم البرليني جهدانا كباش المتكن وقلق جاراج مخواستنا هن ام دوكومنتا جوارا بشينن ام ملفاتا بدنوا درباري روشا كردن كردستان سوري ده وماشي قالك جويالي بما قالك تكري باش شكرنا كاري كو هون تكليا وب حكومتي او كاري هون واردكن سر پنابرانه يانجبو دوسيا كردي لكردستان سوريا براستي كاكريزان اموكا نونرتيا اوروبا وكا خجهيه انا كسيل باجار اوروبا نه چکامه پنابریه یعنی دوزا ما دوزا كسياسية ام بو دوزا سياسية شوبين بوارا قال كملا وريخستني سيفيل هنا دكارن بوارا تيكريا سر پنابرا وانا كدينن لي ام وقتيكو ام بحثا سياستتكن هر پنابريجت كبيتي ده لانه سببكي ويناكي بنجهين سياستا قول سر ملتي متي مشاندن چش علی رژیم بابو چش ناج علی پیاده بابو دهیره گو او دبی بنگاه کشوی پنابری را لی اما پرسگری که پنابری ام تجاره وارا شروعنا کن دینو ام خود بینن وکن نونره کی سیاسی گل خورا باشا ما مستا حسين نونرتيا سياسي الولاد كي دوي هاجا رافندا خوجي نمينه مثلا تدبيجي ام كاري تني كاري سياسي ديكن الور من نقول هندي كريزان ام كاري سياسي تنتكن ماغو ام وكان نونرتيكا سياسي هنا
لي ام اليه دي بيرناكن اليه ملتي خوا جو ام في ملتي برخستن بكن دنا في ملتي دكار بكن ام هناك نهل غودوري دوزا خوا دوزا ملتي خو بكفي و از باور دکم اف چالاکی گو ام چیتکن خو پیشندان چیتکن هک نجوی ملتی بانا نجوا پنابری ما بانا هک نج و کرد می راوندا گو اروپا باور کما نکاری مو چالاکی بکن جبوی ولو مگوت ام دالی کی سیاسی بتکن ام دالی کی نا ملت خودتکن راوندا خویا کرد تایبچی کردستان سوری سرانسر اروپا ام دکن ما مستحسن پشگیری هوا وکو انا کسی لدزگهن برلین ده تیخوارن؟ پشگیری ما يعني حتى درجة كباش قبول كرن الهند دوائر فرميجي وم بيجن جم بارتيين سياسية جو ألمانيجي جبوي ويكي تم الما قعدار دكن تم اكتا ومذكره ونامي قوام ددنا وانا كيجي براستي دبرچاو رجلكي جاراجي درباست كن وحتى برسفا وانا مجي ددن يعني د قالي جارادا جبوي يقولوا ام حسهن انه او ما قبول دكن او ما دبينن وكانوا نرتيك السياسي الفي ولاتي هون وكو انا كسي نرتيا کردی سوری تی قبول کردن تی ناز کردن یا جه وکو نونرتیگ سیاسی کردی بهتری خواه نونرتیگ سیاسی کردی بس تایبت به کردستان سوری و گریداییه چه فرق و جداید نافبره و آلیه دن ده هیا؟ براستی آلیه دن یکو گلک جه کتنواره آلیه پنابرا دا گلک کار دکن یعنی هنا کیش مسئله دوزا گل خواه پچکی ام بیشن اف آلیه دی هنا کیش دولت کبن بهتری خواه ما بس تمام آلین دزگین حکومیین برلینه و چه فرق جداهید نابرا و وان آلین دی کردی دا تکرن یعنی فرقی که هیا که هون جوان جدا به یانجه امتیازات نتایبت هنه جواره مثلا امتیازات تایبت کاکرزان بلکه اولو داری شعب نینن لتشتیگو امد بیجن وقتی وکنو نرتیک فرمی خودی بیرو خودی مکتب بکرن معناته دبر شعبی خورا درباس کرنا ولید میزینن وکنو نرتیک سیاسی شبوی ویه که ام دبیجن يعني حتى درجة كباش بشعبكي باش نرتيا أنا كسيد ميزينا باشا ما مستحسن أولا سر كونفرانسي وياك ودودوي ما هو الدار خستي خوك خوجايا أنا كسيال برليني قالوا كونفرانسي و تشاوا درباسبو كونفرانسي ما براستي قالكي سركفتي درباسبو و از باور دکم باش ملتشي پیش هاتبون حاضر ببون پیشگیری کرتبون و مجی وکا براستی اف کنفرانس تایبت جیبو بکسین سربخوا او کسین سربخوا قد کبنا نونرتين انا كسيدا الاوروبا دي قد جي خود دقرن دبنا اندام خوجيه انا كسيدا قد كملي وملي خبتنا ملي ما اوجي بمرة نونرتيا نكسي بهيسكن وخورتركن وباشتر بكن شو يقولوا شيء كونفرنسي مع البرليني داركت دعي بيدا دعي بعض وزلادا وأز بيشم كونفرنسي كي قال لك بريك وبيك لرباطبو حتى أم ذكرن بيجن إنه قال لك جي راجع عندنا جي حاضر بور تايبت شي راجع عندنا كردي إذا حاضر بون وهن لايف شكرن وقالك قال بيجي تقرير سر كونفرنسي ما شكرن باشا ما مستا كونفرنسي ودا وكو هاتي ديار كرن يان ام بيجن خاله هري بلوخت دا اوابو كو وبيتر بانج لكساتين سر بخوا كريبون ما بستا واجه چبو ما بس ما وكا زيد بيجم انه كونفرنس تريد تايبتيك هيا د خوجريه ده انه كسي سر بخود بيتي ده حبل
يعني ام انجمان لكس سياسي تنينا يعني يه بارتي سياسينا جبوي كي ام ما بانك جكسين سربخوا جكسين روشنبير رونابير بوكاربن او جي كبلي باخو جي ببن وتبي باري خصنا ببن وكاربن ام بابرا باخو جي ونرتيا انا كسي بهتر بهيكن بقاوت بكن واوجي ام بابرا اريكاربن بو دوزا قال خواكو ام بقينا دوائري فرمي الواغلا مستحسن واش بيتر وچ استراتيجيات واش بو دما بي وداني بو صالانه وچ استراتيجي جو خوجانا كثير داني براستي استراتيجيه ما سرد خطا ديسا از كارم بيجم دمشي يكجي داري سياسي بو ام كاربن تكليه خوا خورتركن هستر بكن بدوائر فرميرا وبتايبت شي وزارة خارجية وببرلمانتاري بارتي سياسي يه ألمانيا را وام كاربن تكليه خوا خورتر بكن بهتر بكن وانا كي بهتر دوزا ملتي خوا برنگكي باشتر وبهستر بجهنوانا كي دقنا اوشي كاربن بشتيفان بن براستي جوي دوزا قالي مارا آلي دي بجي ام دخوازن بهتر بجهنا ملتي خوا رافان دا خويا قول برليني دميني ام كاربن بهتر بجهنوانا كي بهتر كاربن وانا كي اكتيفتر بكن بهتر كاربن ناف كارا دا جي خوا بگرن بهتر كاربن ورن پشتگیری بگرن اجدوزا گلی خورا وقتی گو خو پشندانک چه بی اعتصامک چه بی دهنبری دیان پیشیا کیجان دا ایران قنصلوسا گول وی ولاتی هایی بس دربونا كلام كاغريزان باش دربونا سویین کسین سربخوا خلکین کردستان سوریه یکل اروپا دمینه باش دربونا هاد کنفرانس ودا چاب بشتربونا و براستی بهیز بو و گلکی هیزه که باش بو داری شعب بو و از بینم گونو پشتوانی که گلکی باشا نو نرتیا انا کسیرا البرلینی و از هیوی دکم گو او پشتوانی هی بهتر و هی خورتر ببی و او جی براستیش متی خواستن گو هم کاربن بینا وی بهتر بهیز بکن وملتي خو بهتر الدورة خو كون بكن جو ام كاربن وابريخستن بكن ونرتيا بكن الفي ولاتي كسين سربخوا الوي ولاتي البرليني رازينا جوا وكونوا نرتيانا كسي كاكريزان والله از كارم اشترى بيجم قال لك انا رازينا وقال لك انا نرازينا شي يعني ام حموكي بيجن نرازينا بلكي ام هناكي زيدا بكن لازد بجمتها يجو قلق رافندا مرازية جي وهناك جي هنا نرازينا جي براستي اسكارم بيشتر بيش رازيبونا وان يعني بيتر نرازيبونا وببورا لسر خدمتكون بيشكيش دكنا ينجبو خطاويا سياسية براستي بلكي او خطا سياسي باورناكم خطا سياسي جو نرازيبون سر هيا خطا سياسي لانه خطا سياسي انجمان اجتماعيه كردي بالتبعي خطا نتويه او باري مشروع نتوي دا يسر مليخوا از براستي دبيشم نا خطا سياسيه لي بلكي شكيمايي جو امتي دا نجارنا نرازيبونا وانا كيتي جهيما باشا ما مستحسن تو چاو روشا سوریه دمان هادا دخوینی كاكريزان دم روشا سوري براستي روشا حتى وكافيكي كي تشتك زلالي تيدا حتى هانينا اجبويغو هر دولتك خودي هيز ودستخوا افيتيا هندروي سوري هيكي الجهكي خوا براستي مايا وخستيا بندستي خودا حتى يعني تنه تقولوا خياناك جو افروش دمك نزيك دا چاره سر به هيفيا ما او جو چاره سر به لي ام براسي از ت رحنيه تدا نابينم جو دمك نزيك دا چاره سر به دناري ناتا دال روشا سوري چاره سريه گه چ رنگي جرا پدوه
روشها سوري از باور دکم او سوریا گو برین ها هبو او نابندی باور دکم او ناکه نما هیا نما چید بی نما تی قبول کرد بهتری خوا سوریا کا فدرالی وره خواستن و ام دخوازن جوکا نرینا انجمان اجتماعیه کرد براستی و مشروع ویناکی جی مشروع فدرالیتیه از باور دکم گو بخوازن وی ولاتی صافی بکن و وی دوزا هناك حل بکن دوزا ملت سوری بتبعی و بتایبه ملت دوزا ملت کرد دوی جارسریک وری جر دیتن جارسریک فدرالی به اتحادی به يعني فدرالية چاوه تنه فدرالية نافبرا كرد و عربا دبه؟ نه از باور دکم فدرالیکا سیاسی به فدرالیکا گو ملت کرد را وکا نتواد دوا سر عرضه هی فدرالیکا سیاسی جراته خواستن گو کاربه او خواب ریوا ببه و ضمن سوریا کا فدرالی دا اتحادی دبه هفگرتی دبه يعني تو چاوه یکریزیا نامالا کردی تو دخوینه یعنی گلو کرد نه گل گرخنتین راست اکرین آراست اکرین جهر دوسین آلیین کردی را آلیین سیاسی کروجاوا کردستانی کار دکن تو چاوه دخوینه وان رخنه گلو چما یکریزیا نامالا کردی دما نهاده نل بردسته مخابن از کارم ببیشم انو یکیتیا کرد نای دامزمان جبوی گو اجندنا جدا جدا هند ناف کرداده يعني ام تكارن بيجن جاليكي و تدم جاليكي و انا كسي تفدم مشروعي ويناكي نه مشروعكي نتويه قال كرد رتشتكي تخوازي لسر في عرضها مشروعكي ام تكارن بيجن براستي نزل نافلي وري كرن او تشتكي فرح تخوازي قوتي دا ما في قال كرد دا نينا براستي لي عليدي انجمانا كردي جو وكم بري نهاجي قوت جو مشروعي نتويدانية سر مليخوا ودخوازي في مشروعي هناك بريفا ببي جبوي ابهردو اجنده هناك ناقهنا هفدو چقا از باور دکم جهر یکی کرد بپرسه انو مالا کرد ببی دناف هفده یکیتیک چه ببی یعنی یک نیرین یکیتیک خود تجاره چه نبی یک نیرین چه دبی دکارن سر اجندنا سیاسی بعدو را بتفقن لی مخابن حتی وکا نهاجی ام بیجن پیدی وکا سلطه گو هیز و قوت و حموجش دسته ویده فيتشتي ناخوازي وناخوازي تكسي بخي شريكي خوا يعني براستي اف فكري هناك زورا قال لك زورا لانه بري نهاجي بريس سروك مسعود برساني هولدا جو سي اتفاقيات جناب وادا تشيبون لي مخابن هي جمي افا مازن درباس نكرن هي حبرا وازوا نبوبو تفدم جي دفقرها جبوي فيكي ام تكارن بيجن يكيتي يغلكي زورا واز باور دكم جو او يكيتي جو يكنيرينا جو تشي بيجي بلكي دبن تاثير دولتنا خدي هيز جو كاربن زختك مازن بكن وكاربن كردا الهاف بجفن ما مصطفى حسين محمد اندام خوجهيا انا كسي لبرلين جالكس باس جبوتات بجدري هفينا اركيبي جالكس باس تماشاوالين هفينا اركيم گشتن داويا خلق خو حتى خلق دي من خوشيده